Bis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea pajjiżna għamel progress kbir u dan ma jirrikonoxxuhx il-Maltin biss iżda anke l-barranin. Fil-fatt koppja Ingliża minn Liverpool li ġiet toqgħod Malta 10 snin ilu sostniet ma' dan l-istazzjon kemm kien ta' benefiċċju li nidħlu fl-Unjoni Ewropea b'referenza għas-servizzi tas-saħħa u għal-livell ta' għixien. It's progressed fantastically. If it wasn't for the EU, where would you be? The health service is fantastic. The people are absolutely great. And if we were in England, we couldn't live the way we do here. Il-koppja sostniet li hemm differenza kbira bejn is-servizzi tas-saħħa offruti f'pajjiżna u dawk offruti fir-Renju Unit u faħret is-servizzi li ngħataw hawn Malta. Out of 100, you're 120. England, no, you have to go on waiting lists for waiting lists. Even for dentists, you go on waiting lists for waiting lists. Here, you pick up a phone and say, well, come tomorrow. Yeah. It's absolutely fantastic. Il-koppja rikonoxxiet ukoll li l-livell ta' għixien f'Malta u wieħed tajjeb ħafna u semmew kif minkejja li kienu jaħdmu 40 siegħa fil-ġimgħa f'pajjiżhom ma setgħux jgħixu kwalità ta' ħajja tajba kif qed jgħixu f'pajjiżna.